Cep. Iya mas. Kalau aing udah berat. Nah, Iya, aing bukan tebak-tebakan Cep. Huruf apa yang dingin? S. Ya, betul. Ah. Ini. Orang enak ke bahasa Thailandnya, ya bahasa Thailandnya. Namun bahasa Thailand bapak, ibu, jeung anak bahasa Thailand naon Cep? Sawadikap. Salah, sawadikap mah selamat datang. Oh. Naon Cep? Oh, talangtak. Talantak sada talantak. Nggak salah tuh. Takluk. Kela jadi sok naon. Tuh. Bakaka. Bakaka. Ada bahasa Thailand makak. Oh, iya, ABW gitu. Nggak salah. Takluk naon. Kalau bahasa Thailand ibu bapak anak ya itu lengkap. Bener kan aya apa-apaan Sawadikap lengkap.